Ninkethi nkatho na nchune mutegeri kugwatanira na bao twikire nteto chietu cheruthemwe na URETERI 16 mweri Juena mwakani jwa 2024 gwatanira na oni kinya nkuretere nteto kuma gathochi mwanka ntunyiri amona nteto ira nkuretere tene otungata guchokera sibitari-ini ya Chuka onde mandagitari bonekete kwathikira mukana jwa ngavana Njuki. Seneta Mwendaga Thaa kumeneria ngavana Njuki ni kuga akabuta mandagitari. DCC wa Mutuate gutongeria muchemanio jwa ukaria onde wagagie bonekete gutabarikia nteriu. Na bwatu ibamira kuria kurea gwa chiringi 200 o kiro onde Mike Makarina augite CS Lenturi nowe ugatethia kimera kia mira. Muonaniria wetu wa mathithio ni Purity Richard na ningetwa MAUREEN Kinya na nteto chietu chiriambiriria thaiji. Mandagitari bana kiri 21 na abisaba ugima nebo clinical officers nebo mbete guchokera ngugine nyuma ya ngavana wa county ukurita mukana na kuga ndagitari uria otechoka akabutwa ngugi. Akiaria minister wa ugima county ne Dr. Thaa Kugishuya ugete mandagitari bana baba ne baete bagitumi bonene kiri gutethereria guchokaniria kwa otungata sibitari-ini ya level 4 kuma igoro sibitari izi ni umbite kwa mukira ajie 150 na bana neba mametwe sibitari bagita na mbere kwa mukira otungata. Samogeshima ni ariungirite sibitari na ni agutumenyithia rugonoru. Munde ni ontuo ya chere nyuma ya kuthira wakagita kara gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki apete mandagitari bachoka wirani kuma kire mugomo ntumiri ira Njuki arutire njuma ya tariki 12 mweri Juwaina. Ochunguni buraturuthite ndeni ya chibitari ya rufaa ya Chuka ibwonanitie baingi ba arutiwira baba ugima bathite mbere na gutumikira ajie arakuringana na minister wa ugima Daktari Thaa Kugishuya baingi ba clinical officer tayari bari wirani amwe na mandagitari bana kuma kire mandagitari 21. Tharaka Nithi gwetu Antoni metikirie mwito onua wa ngavana wetu macioka. Clinical officers ni maciokire wira ona mathaa 24 matathira. Clinical officers na laboratory technologies ni maciokire na mambiria kuruta wira wa bora mararutaga mbere. Umuthi twina specialists mana maciokete na medical officers mothe mari wira na pharmacists ni maire monka mate wira. Tayari ajie nkurukia 400 ibatungatire twendeni ya chibitari ino ya Chuka kuma mandagitari barachoka wirani ntugo ya igoro. Mandagitari marambiria guka kuma igoro panini ne totirito muno na tondone barambiria gucoka ndi nkona tukoditokeraga ndejete kuruta roje kiu na iba ne bakondutona riu ai ne bagotirita nto muno. Arumaria tuonete thibitari teno ni arwaru 400 thibitari inu cingi cio ndo anacio ni kuruta wira. Marimanti level 4 ni kuruta wira na Magutuni level 4 ni kuruta wira. Onelia ingi ya Kibonga ni kuruta wira na thibitari iria cingi cietu iria nini cietagwa dispensary na health center inu itaga na mugomo kwa ntumetu Tharaka Nithi ni mamenye tuli wirani. Ajie 54 ibagutungatirwa ndeni ya wadi mwanya irana amwe na wadi ya Antwarume, wadi ya Ekuru, ya Twana amwe na wadi ya maternity. Nthuraku akirombaga aruti wira barabangi batakure guchoka wirani bachoke kenda mukari wa kaunti ino atungatirwa bwega. Ni macioke wira mambiriria kurutira ntumetu wira na gitumi niki
itumine ati mauntu maria monthe marendaga kuringana na barua iria yandikirwe yekirwe kirore mwankwa 2017 Tharaka Nithi County Government ne bingetie mau monthe. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Seneta wa Tharaka Nithi Mwenda Gataya ni ameneretie itagari aria muthomi njuki kuga akabuta mandagitari baria batiromba gucoka ngugine nyuma yawe kuba mwanka ntuku yeguru. Gataya augite izitio njira enjega ya kuthingatira ni untu ndagitari ni muriti ngugi wa gitumi giki nene na kuri na obatu bwa mateta jao kuthikirwa. Konge na ku ekuru abunge ne baritete imakania gwikia rwaria rwa kwingata CS wa ugima Suzana Kumincha getene kia uminista kethira tichwantaira ya gukinyithia muthia mugomo jwa mandagitari juria nande jotonyete ntuku 33. Ntuku imwe tunyumia thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi hitongeretwo ni governor wa kaunti ino Muthomi Njuki kwanira twanya twa mandagitari 10 twanya twa mandagitari baria bende ya mwaburo wa KMPDU na baria batambira ucoka wira muthenya wa igoro. Riu seneta wa kaunti ino Mwenda Gataya aruga mandagitari tiarutwira ba kawaida tu ke thirikari ya kaunti na guteba mbako buto ogu gutina mubango. Gataya riu na uruti mandagitari hitongore ba kaunti na usika bonde kiri gisangasa giki kia mugomojo gwikala ndina kwalaniria na kuja na mubango mwega wa urutingo game. Gavana narabugire kwamba kwina daktari 19 nkuririkana muno bara batachokete wiradi nontu mantu mamwe makwarira mandaktari mamwe tima national kuri mantu mo kwarira mandaktari makona a lot involved so akira county andu mantu mara kwina mantu mara umbrella mara mau capture all counties kama national na antu baba ingi mononga daktari mama ingi mono bare adia na solidarity brothers Nairobi bena thina to ba support brothers Kakamega bena to ba support so issue ya kuwa doctors timu to wo barabara ndio mbako bwero kububuta wera right lakini at the same time itokuona kwena thina masibitari ayebe tu andu the public antu bena thina mono no tutandu bengi bomba wa for it kiri private hospitals na niyo bwankaro mandaktari kana thirikari gutironto bware mandino anti pakarande guru baranderie tone burato bukwa na formula uchoka wira no at the end of the day tukona daktari at the end of the day tukona kinya antu beto bashughulikiwa so both parties jagiru karande guru tukaula consensus tukona watu kwa na working formula yayo bakurisolve that is still good. Amwe nogu seneta Gataya aruga gavana Muthomi Njuki na rutitengo gimbega kire gutigira kwina utungata bwega bogima bwa mwili na mathina mana makumira mabatele kulaithirwo wega kenda utungata bobo bogima bwa mwili buthina mbere gukuro ntuku. Actually Tharaka Nithi has been the reading for almost 2 years now in the whole country. If you are not aware kaboka menyogu Tharaka Nithi in the reading the inongwe tia kijatu ina kikombe among all counties. Governor Njuki ale to kwanza no chair well Tharaka Nithi has been doing very well mantuni health though tuina nafasi ya improve tukakenda tukinyete mwisho nafasi ile au tukaendelea kurekebisha so ngwete Tharaka Nithi is one of the best counties yetu inachokelea the management bobo kithijaga na mbele abunge bae korobunge ni nene ndeba menelete waziri wa mabwa mwele Suzana Kumincha nontu bakole makuthiria mugomo wa mandagitari amuna kumuria sokio tungata bwa mubango alinda mama bakiuga ekoroba inge no kabaiti na mbele kuangaika kagitaka bako genana. Haiwezekani hakuna madaktari. Huoni aibu wizara yako madaktari mwezi mzima wako kwa barabara, huna suluhisho, huna mpango? Ulipewa waziri wa kazi gani? Regesheni linda mama. Nyinyi wakati wenu mkifanya siasa mlikuwa mnawaambia wakina mama watapata linda mama, watapata paka pampers kule hospitali. Sasa hamna linda mama, hakuna NHIF, hakuna pampers, hakuna lolote, watoto ndio wanakufa, hakuna daktari na watoto wanaambiwa warudi matumboni mpaka mtoto wa kuzaliwa leo ambiwa aje azaliwe mwezi wa 7. Surely Honorable Kumincha, surely you are embarrassing us as your fellow women. We want to protect you as our fellow woman, but we don't want you to come to this parliament. You are putting us in a crisis. So we are here demanding in unison, coming from various party affiliations, as women, that Linda Mama must be activated back as we wait for the new card.
that is being processed to be effective in July. Bunge baba baekuru ni bathitite kwebia waziri na kumicha geteni kethero atithiria mathina mama na kwerithia mibango ile nayo. So we want her to please, before you put us in an awkward situation where we have to confront you as fellow women, consider and sort out that issue within 5 days. Nakumisha, sisi ni wazazi hapa. Uchungu wetu unakulenga wewe. Na kama rais anajali wa mama ambao ndio wapigaji kura wakubwa wake, akutoe kazini aweke mtu ambaye atajali wa mama. Kina mama wanakufa manjiani na kumicha, wanakufa wakijifungua watoto, hakuna usaidizi. Ni wakati na wewe sasa umakinike kama kiongozi mama. Kuma mji munene Nairobi, Mbeta Antony, Rangi wa Kathenya. Oringa bana kawira mwangaza irigiritwe kuriunga ntere chegembe muthenya jwa ruju kenda kuweza na mbecha cha kithomo nicho basari mubiashara na musiasa Jacob Mantire ni amuririkanitie ati gembe irenda mirandi yumba kurotwa na njara ni untuguti na murandi jukuonekana ntere ukuma thirikari ni yawe nkurukina ugite rionthe gavana Mwangaza ariungaga igembe atitigaga mirandi irina gitumi untubura botumaga antu bakathura na wakona ataka Muthura na teukuri Nicolas Chabari na Nteto Nkuruki. Wari ntugo ya Jumatano tariki 17 gavana Kawira Mwangaza kwirigiro kuriunga ntereno chegembe North aretete muno ombecha achiambasari ende musiasa Jacob Mantire na bumereti na kumuririkania ati antobagembe muno ntereno chegembe North baina mirigiro obonene bokona maendeleo manene kumania na thirikari yake bitu kwenda ki thirikari maendeleo yara tutumba kureta twengwa aturetere maendeleo yara ya kwendekana atuthithirie sibitari na sisi bateani atwandikire atuthithirie barabara na choke andike arimu ICD na irasi oke na sibitari oke sibitari mutwate thiete mutwate ina miaka nete tarurwa atururire wondi cia rume mutwate na lare thiete lare na kanywake wengo no wira gathithia ne ya tuthithirie interview. Mantire na ugite ati gintu kiranga gavana Kawira akurutha muno igitari ariungite ntereno chegembe ni gutigira kuringa sarakasi imbingi nontu bakuthuka anto obagembe barabaithagirwo bina muthuro na kubaretera intervita na baita kiribo nikenda bathura auga ati ibanjirie kumwenga tai nontu atareta maendeleo ntereino Kawira kwenda ipiara setha nontu nakumia kwe makosa yange yo momwendie seneti ka kuthanga tubembe tu nontu na cia tubembe bai muthuro ikangare keringwe awo yonto atireta maendeleo ka urawa so arireta interview mbakurwirwa MTF uteyo areta mwathi uteyo areta nathu uteyo areta ntwambui uteyo areta ntunene na ntobetwe wondi ciegembe cionthe wondi 15 utegwo raendia Kumagembe North Betan Class Chabare. Atua bamira kuma ntere cha igembe ni baritite imakaniana kuga bakajo kia mathigi kuandamana na gukwamia ngugi chionde chegimira ntere ukethera batiri wabwega bariuga bone bo baritaga ngugi iria nene buru na injumo ende ne bo bare agwa tubecha tunini barendekithia nande kuongerwa igana kirio kilo arabethiritwe bakiriwa igana o kilo bariuga batithairwa bataitithirwa kinya marija o kinya nderia mira ya bwa maguri ontubura baugite batikira nande Dennis Mugendi ena rugonoru Iji tundu kia mira iji kine tarere ondiria kuri na ingi itagwa ngirindi kisa kangeta na mithimba ingi tunande atubayo ntereni isia igembe baugite no mwanka bongero marija kumituani a biashara bakari wa mbeza iria batwire ikuri wa kinya biashara iribite atuba mira ni boba play the biggest part ndene ya sector ya mira no nto wenya we muremi ogendikila ya kunya ka ithano kerwa wete utumiraira utiombotua kana mu biashara utumiraira aiwo utiombotua so batu toriwo turi atubamira no mwanka bongerwe mbecha nikende nyabo bomba kwethia be kende nyabo bomba kwethia ba itethie ke maishene tutena mururu na mutongori kinyoreko budatu na bio na bilatu konda turi atubamira na ndo merete atubamira ndene murio yoembe ndenda ku atubamira ibethia bakiongerwa mbecha owo mu biashara okethia okiurangari
mutua ku nete ore nyabikibiki mutua mena na batu uitetheru tondo yo nto nintu ya otokona daito la tombegere dito 400 batu wegera to kangiri no nto ingo tumena ne onto mone mena egera to ke 1500 mutua ekaira bampa mandu ya kobua iwe dego bua otakanda cia mioko cia miako atui baba mira boba cietaga mabundi ja mira baliuga ngugi nene ibo baitaga indi gwatuika thithino iri urira nthi untu bakwaja na mukana jo ntugo mugwanja kiria biashara bonde babongere mushara na kethro atiu kinya boba kago mata mabundi ja mira ndenda kuwa ukiria biashara betu bara twendete na nibo bosses betu ati tuba 1 week kiumia kimwe bethe ku respond on grievances cia atwa idaba wete bise kuongelwa mbesa failure to that after that 1 week we will have the mother of all demonstrations na iba kurika na 2020 after tuko rigwari abo baria tulionyesha vile tulifanya so this time round okay akwethe abo tethikeria bura tuba mira baraba play the big role ndene ya mwirio yoyo embe na hakikisha mira yeweta mwanga ke musumari boke akwethe abo ta respond on their issues. I want to assure you we will have the mother of all demonstrations. Iba tumenyera na baro tumenyera tutetu mirare inge twakoma na tukarekana kinyanio turare impara tukiwa tukomete kenda mirare ongelwa mauri nirongelwa mauri lakini batu na nokabo to inyelio tebi bo tuongela twari akore wakeu ma mira tutetu ya na tutemetwa buru kaba kato kagoma tuwinya tuto no to mutuo ado tomba kura wamba mtora ugura mira tu ya keurangare Dennis Mugendi, Weru TV, Gembe, Kaunti ya Meru. Muteteri wa Kyoto kiantu bamawathe Mike Makarina ni achumirite kwariria mathina jaria ja kurumira mira haria ugite maandamano jaria ja kumakua kuthithwa ni antu banini bagite gutetera kimera kia mira ni urongo ni untuno kaba gutumirwa gisiasa augite tibwega gusambia na gwikira nkoronjiro CS Medically Nturi na kumuringithania na kaumoka mathina jaja onde achiritanirite bonene guchwira mira ejintaira no rite mbeu mbithi kumenyera muno batikeje gutumirwa ni asiasa kuaragania biashara ya miraa. Musiasa winkuma kaunti ya Meru na muthatiri wa Kyoto kia antu bamwathe Mike Makarina ya ukiririte na urito muno maandamano ya kuthithwa ni antu bamwe yako ni kimera kia miraa igembe akiwi maandamano buru ya utumika kisiasa iyi nditi maandamano ya kuguna murimi kana kinya mu biashara wa kimera kiu kinyanini batu wa Meru utukinyite ito thire ndoritho ito thire tuikana era no ntunthi ira ingi cionthe na unthi longite kinyo kethira utekio kuona gwika ira mutonyo kwe woni kira gituma mbari maandamano yara ya kubwithwa ne antu ba miraa maandamano batu itu tubwithagia maandamano antu ba opposition maandamano yati ya mbesa maandamano yati tethia community yo nkwira Meru ndende Meru itorekane ayo mithiko te magoza abwithetie kira nete no nto batu anto opposition itorogumire thirikarine injira ira thirikari ejwa abio no tukarita genda twatanira barabangi na abu Meru bora ya kuwatanira eteke uketa eta Nyanza na ndenda anto bangwate mbarakionto bogethiria meri ethatu bwabo ata chunguze etankamenya na Makarina ariwe tumikiawe kuwa maandamano yo maandamano ya sida cia mpathu kirikemera ki ondire minister urimi na ndithi ya Medically Nturi na ayumbe bamwe county ni ya Meru baadhi ya tena kiri ushwira ntaira thine kimera ki na kire ana bara bagwandamanithia antu ba miraa borie kiumia kimwe borite mpesa namba jio mpesa otembeza jio to makuma thengiri mana ile ontuko kaba otomerwa mbia no bere woni njunguzete na ntekera ketha ne urongo ete ikoti mwari muthiru ibotomeri minister mwembesa cia milioni 3 kenda bobwethia maandamano egembe na bobwethia na bokiwa imetheka bokwenga kera bobati kuria president ekorwa marira atethagia manto achiewa arwamira arwa atakatelo ntuko 3 baite baume koti kana baitie kamera atomba kwira gateri ibokuira utera mitheko omba kura gateli ate support ithirikari na kitha thirikari no mu support wore ni mbeca thakabukiri
boreke kureta maandamano Meru, maandamano abati kuretwa ni opposition. Kuluki makarina opposition batu turenda maendeleo meri u mwaka yo moyo watanira iyo tukwenda ana bande kwa KIRA ine ara andikana ana ba Meru baraba yoketwe ibaile kirana 60 ndene Meru nekase ni beto bara yokerwa barabenda kenguo Meru kunde onare mwanto bechetha maisha bandiaria oni ni opposition ndeboira oma ana baraba kwandikwa KIRA ekanswe na baragwere imoromo ndena yo nduno ka kanzo re okanzo gaita kotini kira kwenda ikuona ana ba Meru arwethera no ntoleo arwethera no abwonka mo Meru lakini totoretero anto ageni ndeu toiro bato toendelea ya maandamano na Meru tuwatanire kenda tukiria mwongo akoro baraba tene au amwana omunatebwa na abwenthukie ba makarina tuwe mwana omunakabwa kenda weta itantoro no kethira ngoroba weta itarange ukethira ngoroba kenda wa Nairobi wono ogeria. Weru TV mbita wake uvi kimathi Mira Nteto chietu nchokerete nyuma ya kagita agate kuraja na chionkuruki. Mabate we mama mabate ukipata baridi nunua mabate mama mabate ukitaka usingizi nunua mabate mabate raino ni raino mama mabate raino ni raino mama ukitaka kununua mabati chukua Raino Mabati kutoka Raino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe. Mabati ya sasa ni ya Raino. Mabati ya sasa ni ya Raino. Chukua mabati mama ya Raino. Mabati ya kudumu ni ya Raino pekee. April, your kids deserve to enjoy non-stop laughter and entertainment for the holidays. The Salulu is to recharge your subscription and get upgraded to the next high bouquet on StarTimes to enjoy a never-ending lineup of fun shows on our fantastic kids channel. I'll take it from here. Sam, shoot the ball. Join Teeny and Tiny as they teach wonderful lessons on Baby TV. Make new friends with the Roblox Rumble Gang. Join Inspector Gadget as he solves puzzles on Cartoon Channel. Save the world with Ben 10 on Boing TV or learn the wonders of science on the Da Vinci Channel. Recharge on your current bouquet and get upgraded to the next high bouquet for 1 month. Download StarTimes on app for unlimited entertainment. Anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Yetu sako irina nkuma enjaga kiriaritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni raturi na MOU nabo egutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Rugono rwaku ni rwa gitumi guti rugono ruri runene kana runini ambiria rugono rwaku narua na kurugura Absa One account na wigwatire 10% interest per annum ya muthitho waku. Download app ya Absa Kenya kenda kurugura account yu. Absa, your story matters. Imwe rabo kiruga metwete kwereka ni muntu akangwata gonto ki director. Director ana bakureka mutu jite cha kavagara.
ndabwirire ate manzo ja kuruga nkimete kavagara butumire maromba butumire magic within 10 minutes ndienda nkima kavagara na bwe mecheta na botenda ka kugwirwa ri ni kiribare bejiraha premium kavagara tigenia na bagwirirwe kavagara usiseme unga sema raha. Kamilo aja kwe ya kamilo tigani ndi ng'ombe ateje ndi nyondo nuja tukangire mwere tebwa ndi mando mabija ateje ria na ndi kama Njoni Njoni antedia John, yes kebambi. Imbio kwa ng'ombe cha kunundu kiutendera ubwana. Kuterera kwa ng'ombe chakwa? Jo. Watumbia farmers daily. Jo. Tumbeje? Be utetheria ng'ombe wanja weka mapema. Jo. Media linge. Ng'ombe kwani atukangi nyonto. Urito kama umegwata nyonto. Ya kugera maguru bwana. Siri imbio. Siri memwe. Ili makuta kama ja farmers milking surf. Makuta jaja. Jo. Yakaligeria watu kwa nyonto. Jo. Mastitis. Nankwera kamulo kabuganga iyo ne kwera. Tuote kaigwa. Into bibio ndo kugera inanga bita munente deke. Die ndukene chonde kento biandevia. Tauni yeje. Ndukene chonde. Nande interview ande bako kunande thieku bire ndukene chonde cha Agrovet iriri akwe nakwe. Tulingire thimo kurukira namba 0724 000 879 kana 0768 409 625. It's not just a match. It's the crescendo of a season-long symphony. Now approaching the final critical moments. Go for one final time inside the final of the FA Cup European final. European Champions League final game. Stay connected to GoTV to witness. Live in all the finals on GoTV. Brace yourself for the kickoff of the UEFA Euros 2024. Only on your World of Champions. Ngukugwata ugeni oringi kiri Nteto chietu cheru themwe. Munini wa ngavana kaunti-ini ya Meru Mutumantu Ithingia na ugite obisi yawe ikagwatanira na endi wega gutigira ni bakurwa na murimo jwa nyimba kaunti-ini ya Meru. Arite nyuma ya kubangania kambe ya utheri aria karibegembe bonire kanya kuthimwa nyimba utheri na akari 57 bagwatikana na murimo jojo bangi 17 ni bakwirikana kugwatikana na njereri aria barikite kinya kwamukira utungata bwa utheri. Muthuri Muriuki ena ripoti ije. Nyuma munini angavana agwatanite na endi wega bangi kwitwarithie kampu kwa ntiku ijiri ntere cia mairi 3 ya gutegera antu bara bena mirimo mwanya mwanya na ugite na rikumenya kampu iji antu 57 ibagwatike na murimo jwa kansa na bagitho bagitungatirwa ende onto burango chokeria ngai nkatho sana ni kwithira bara beyire kulaithwa murimo jwa kansa baba inge ne bathimirwe baba inge berwa batena thina lakini anto 57 ne baronekanire bena thina na ni boya kuonekana wena thina mapema no ntuturirwa cancer stage 1 no utritwe no gatethwa so baube programu na ya gutethwa ni Texas Cancer Center na itukoromba rira twatangaza kwithira twina medical camp nituturae boya nonto twakira murimo yoyo wa cancer na no yo tura kabao kamenya wina thina mapema tukambiririo kabiliana na thinera kiri twiya kumenya wina murimo wa cancer ye stage mwisho stage 4 irotibwo mandaktari bomba gutethia na ndi kugure kwa nkuruki na nte 17 borombere kwa mukira narua nyuma ya kwithwa bathinji metho na gwitwa njereri na anto 17 ni bonekanire bena thina ya njereri na City Eye kana sibitari ya City Eye ya bayokia on Sunday tariki 14 beta sibitari na ruari kanko bapokea ringi bonthe bathinji
na barabara etete be mitumumu metho ya kiona loito ntubobo yabo chogeria ngai nkatho twetanyire twete twaraitho metho kwatuka metho kwa mearitho ritona bo ya onde tika yarona bo bwega bwanteke me muntu aria ndona muntu aria nkona te muntu ntikumea lakini thai nkona monga rwego no nkona na ara uria no nturi kuthinjwa ya thinjure goro na monga thai metho ya kuona engwa ndi sawa ngutinya ntugu turi twacoka 17 mweri wa 5 yagethe sawa kabisa na ngethe ambu iburu na imbu inya ri mutuma wetu abia uratumire thitho rira gorumba kuthithwa na rira anjererie nene sana na rindi nari kuona buru kuraya muno ritirono kuia amwekire inya na itana mbere omongela wendo bo nonto ni wendo bo bwinge mutumorara bwo nkorone ku murungu autumirite wona sora yonto waraniria bo watanira bo bakwakanyaka nende ningi ngona rware baba murungu akuthaime rwa uti onte kuona ingona ara na rikona saitire ndi nyande kyanda u baba yunywete nanda kwa ng'ombe akutharime na kuthimezia cionthe weta mobisio na uti mambungu arurete akiwa tungata popo bokathithio mukari wonthe wa Meru urari na thina njereri gutina marei sibitari yetu ira na partnership na office ya deputy governor iriwa muntu wenthe ora wina njereri ndene ya Meru aribwithwa arithinjwa ritho riu utheri. Pia watu wa Meru mtu support kabisa, tufungue hospitali huku ndio tuweze kusaidia wananchi. Nikipata mtu yote ako na njereri ama hiyo cataract sitalipisha chochote. Na mheshimiwa mutumande kwira kutethia kinya muntu umwe tigana inyana ya 10 yomba kuthira. That is the reason why God created you. Akiwa moroto joeka gitaka kanandi ni gutigira kumaranya kaome nikenda gutigira utwendi wega baba ingi bendene kaunti Meru gutethire manto jogi maba mwiri na kinya kuleta witi na mbere bungi eta kuriria antobeto utethi oranga ya kambomithia oyaunda uririe Texas Cancer Center Hospital bakwenda gutwakira cibitari ya Meru nikenda twambiriria okabiliana na murimo wa cancer oyautwareta City Eye Hospital na biba kwenda kutwakira cibitari ya metho a Meru irekethire kinenkanaira unduma cia utheri kana kuthinja metho njereri utheri na kinya mwathani a Ntethacia ngeta kinya nje Kenya ngeta kiri ministry cia national government ngeta kiri mission hospitals ngeta kiri all the development partners nikenda mbona ni mbitomba gutethia na bio a Meru kagitaka kuwa ofisi ya deputy governor yena thina tutiko wewa mbecha tutigutethwa ikarathirire ndi na mauru ndi na njara ndi na metho ndi na ume no mbeleze Nteto cia Meru na au ne oturi tutiendelea kurira kagitaka kurira ikarathirire thai ne wikira rutheko kanywene ka Meru twitete mbere yau yangi mwathani agatutethia twitete naye na mbere. Muthuri Murioki, Weru TV, mutino jwa kangangi. Munini wa Rais Rigathi Gachagua ni akujirite kiatho kia gwikanira kirore gatigati ka biashara bajua kali ntere cha Embu na rwangirwa wakibwa nyomba cha thirikari ni National Housing Corporation iguru ria murandi jwa majimbo affordable project jura jwitithitwe na mbere tauni-ini akiaria Gachagua augite mbeu mbithi baba ingi bakethirwa na kanya kakuonania na gukiria biewa biao na kinya komba kuigwatira mugate jwao jwa ontuku. Tulikuwa hapa and the progress I have seen, naona ni kazi nzuri. Tunataka tuseme contractor asante sana. Pia tumefurahi kupata watu wengi sana wamepata ajira hapa. Hii program ya affordable housing na rais alieleza lengo lake ni mara mbili. One, watu wapate nyumba nzuri za kukaa, lakini sana sana sikijengwa vijana wetu na wamama wapate ajira. Sasa program ya kusema nyinyi muende pale kwa polytechnic, pale kwa ministry ya industry, mfanyiwe mtihani, mawe uweke kabiro, ikiingia unapita. Mtu apate karatasi, kwa sababu hii karatasi itakusaidia kutafuta ujuzi muko nayo, ile mlikosa ni karatasi. Na sasa ukiona hapa hii watu yote ni sober, si ndio? We want a sober nation. Kwa sababu hii kazi haiwezi fanywa na watu ambaye wamekunywa
pombe baya na wametumia madawa. Na this program of affordable housing itatusaidia sana kwa mambo ya drug and substance abuse, so that our young people are busy and they have gainful employment. Nyuma ya makarekaja wagagia kuonekaja kiongereka taunine ya Mutuate na ndi muchemanio jwa ukaria ni jutongeretwe ni DCC wa Mutuate Sylvester Mwangulu gochwa Ntaira kenda gochokaniria ukiri taunine u. Mabisa ba ukaria ibarombi gochiritaniria uria kumbekika otigera ne bagutanganira na enyangia onde na bwakari baugete kuri na muntu okugeria kugwata mbaru enyangia babana njira ya kubatethereria kuthonoka njarene chabori ende patetikiria. Mkutano tumeweka madhumuni tushikie kwa nyinyi kana tuiboyerabwe nae. Taoni ya Mutuate ni imwe ya taoni ira ciithiritwo ikithangika amono kumania na gwagagia abokaria kwa igita ari raja na ara indi muchemanio gwa kwariria mantu megie ucokaniria ukaria taoni eno uruthitwe taoni-ini wa eno na boakari mono babaringa biashara taoni eno bakiumira bariuga ati kwamba nitumbete kwa jotoka, lakini rombe nolora semekana sasa wamekuja tena kuanza kupika wamama hapa juzi. Bwana asifiwe. Njawene na nzorai. Bwana asifiwe. Tunataka uchunguzi ufanywe kamili, sababu mambo inaongewa mara mbili. Kuna mtu ambaye anataka kuharibu uongozi, anasema ule watu wanakuja wananyonya wamama wa matiti. Yeye hajaona, amesikia maneno ya kuwa Mutuate. Nyumba 10 si kitengo ya mheshimiwa wa jimbo bunge, ni kitengo sa serikali. Kwa sababu gani? ACC, chief na viongozi wengine wakiwa na ushauri kutoka kwa DCC ndio wanachagua wale wanakamati, wale wasee wa kuwasaidia katika amani. DCC igwa sub-county ya Mutuate to Sylvester Mwangulu akiaria noe augite no mwanka ndwangino ciokaria ikathingatiria mitaratara yonthe gutigira Mutuate iri na thiri na ukaria bakugana. Tutoyete kuwa na arua tutetegeria Mutuate yocoko okora re liwe liwano. Ibo kwenda mabami banyanyacho araura. Ibo kwenda batango ichobwa ya kwenge kururia ibo bokua. Hiyo hatutakubali bwana DCC. Lazima Igembe North isimame. Serikali hii iko na manifesto. Manifesto ya kwanza ni ya kulinda wananchi wake, kutengeneza environment ya nyinyi mufanye biashara, mufanye kazi, kutengeneza ajira ya wananchi, kutengeneza mabarabara, infrastructure. So hiyo ndio malengo kuu ya serikali hii tuko naye, na ndio tunahudumia sasa. Walivu hatuna shughuli na wao. Walivu, kama wewe uko na mwalivu ni ndugu yako, kwenda mwambie akoke leo. Kukiwa na usalama, maisha ni tamu kabisa. Tusameane kama Wakristo. Tusameane. Ukisikia njuri jake imesema hiyo ni wacha. Wacha. Mwalimu akisema wacha. Mhubiri akisema wacha. Si sawa? Mambo ya kubeba sila ni katika town yafike kikomo, na hiyo imeteremuka 80%. Hiyo kutokuwa na nidhamu, kwa sababu nidhamu ndio uti wa maendeleo. Hii area itakuwa area safi kabisa ya kuishi na hata watu wengine kuhamia kuja kukaa hapa. Kwa hivyo mimi nashukuru, kwa sababu najua mimi nikiwa kiongozi hapa sijawahi pata simu ama anything ambayo inaleta tashwishi ya kukataza mimi kufanya kazi. Ingawa labda mimi nitafute, lakini kwa kazi sisi tunafanya kazi without any interference. Ni kuona watu wameinsi wanaishi vizuri. Upande wa security, kama security ni mzuri, hiyo ndio kufurahia kwangu. Kangu wakuirwa kwa ni kuona mwananchi na turite bubweya, mwananchi na akaritwe na into byao. Kumegebe North, Petan Class.
Chabare. Anto magana jana ba 65 baria baturaga na mawathe na ikarobiria bibatethagia ni bamukirite mathaga na mbecha mung'ana jwa milioni 15 gatanta ijire kuma kiri National Fund for Disabled of Kenya. Mukaririgite wa kiama iji niwe Dr. Christina Kenyatta Prata anjiritie weza ni bobo ntere chembu nare anto baba inge ba mawathe banenkeri mathaga jaria jomba kubatethereria guchwa mugate jontuko. Tungependa kila mtu leo akitoka hapa mwaka mwingine Mungu akutubariki tufike kama leo tuwe na story ya kupeana. Usio unasaidia mwaka huu mwaka mwingine bila story. Sasa inaonyesha kwamba wewe ulienda kulala. Kile ambacho tungependa kuona ni ukiuza vyombo ambavyo mtakavyopewa. Hiyo hatutakubali. Eastern region tuko na watu 465 na in total tutakuwa tunapeana milioni 15 237,758 kutoka mwaka ule tulianza kupatiwa hiyo pesa in the financial year 2009-2010 for the Eastern region tumesha jenga classrooms, dining rooms, ablution blocks, dormitories, mambo mingi sana, na tumetumia fedha karibu milioni 80 million again for regional for the Eastern region. Mimi nimesomea journalism lakini sikupata chance ya kufanya kazi kwa maana napata media mingi wako bali hakuna access, siwezi access kama mtu naishi na ulemavu. Niliweza kuomba vifaa kutoka kwa National Council na nikaanza biashara yangu ya welding ambayo nafanya hadi sasa hivi. Na kwa maana Mungu ni mwema, nimeweza kuajiri vijana watatu hadi sasa hivi. Tulifanya na wewe kazi na wanafunzi. Rais William Ruto ne atirimanite na minister munene nthigurune ya South Korea Hong Kim muchemano juria jothithikirite garune yawe mushine jwa Nairobi. Rais na ugite Kenya ikagwatanira na South Korea gutigira ni guturinga njeki kire chukuru chia otea ugima bwa mwingi na ndwangi inge chia gitumi. In June, Korea is going to host the first ever Korea-Africa to find out the Excellency's decision to participate in this summit meeting. It's shared goals, sustainability, solidarity. These are the main themes. We have Korea-Africa Business Summit. I think this will provide a good opportunity for Thank you very much. Nkatho cha mwanyi kugwatanira na bautwe kire Nteto chetu cheru themwe tuchemane thaa 3:30 nkumenyithia inji na ingi nkurukieta na mbere gukenera mibango ndeni ya Weru TV. Mbeta Maureen Kinya muonanire to mathithio Purity Richard.